Ndagusuhuje kandi nguhaye ikaze kuri Iyungure TV. Ubu ni ubusobanuro bw'amazina igice cya 4, ariko uyu munsi tugiye gusobanura amazina twabajijwe n'abakunzi bacu. Ariko niba uri umukunzi wacu ukaba ugiye kutubaza izina, jya uryandika neza, kuko hari igihe utubaza izina waryanditse nabi ntituribonere ubusobanuro. Mu gusobanura aya mazina twifashishije urubuga rwa Mami's Junction. Umukunzi wacu yatubajije ubusobanuro bw'izina Michael. Michael ni izina rihabwa abana b'abahungu, rikaba rifite inkomoko mu Baheburayo, rikaba risobanura umeze nk'Imana. Undi mukunzi wacu yatubajije izina Orion. Orion ni izina rihabwa abana b'abakobwa, rikaba rifite inkomoko mu Bagiriki, rikaba risobanura urumuri rw'ijuru. Undi mukunzi wacu yatubajije izina Meila. Meila ni izina rihabwa abana b'abakobwa, rikaba rifite inkomoko mu Bagiriki, rikaba risobanura inshuti cyangwa se igishimishije. Undi mukunzi wacu yatubajije izina Brighton. Brighton ni izina rihabwa abana b'abahungu, rikaba rikomoka kuri Brittany cyangwa se Brite, rikaba risobanura uruhererekane rw'ingoma z'abami. Undi mukunzi wacu yatubajije izina Benson. Benson ni izina rihabwa abana b'abahungu, rikaba rifite inkomoko mu Bataliyani, rikaba risobanura umuhungu wa Benjamin. Undi mukunzi wacu yatubajije izina Odile. Odile ni izina rihabwa abana b'abakobwa, rikaba rikomoka ku rurimi rw'Iki-Agbo rwo muri Nigeria, rikaba risobanura icyiza ku Mana ni nacyo cyiza kuri njye. Undi mukunzi wacu yatubajije izina Florence. Florence ni izina rihabwa abana b'abakobwa, rikaba rikomoka mu Bataliyani, rikaba risobanura utanga cyangwa se ukunzwe. Undi mukunzi wacu yatubajije izina Elisa. Elisa ni izina rihabwa abana b'abakobwa, rikaba rifite inkomoko mu Baheburayo, rikaba risobanura amasezerano y'Imana. Undi mukunzi wacu yatubajije izina Scovia. Scovia ni izina rihabwa abana b'abakobwa, rikaba rifite inkomoko muri Afurika, rikaba risobanura uburanga butangaje cyangwa se ubwiza buhenze. Undi mukunzi wacu yatubajije izina Abi. Abi ni izina rihabwa abana b'abakobwa, rikaba rifite inkomoko mu Baheburayo, rikaba risobanura ibyishimo by'umubyeyi. Undi mukunzi wacu yatubajije izina Krista. Krista ni izina rihabwa abana b'abakobwa, rikaba rifite inkomoko mu Bagiriki, rikaba risobanura icyatoranijwe. Irindi zina twabajijwe n'umukunzi wacu ni Belize. Belize ni izina rihabwa umwana w'umukobwa, rikaba rifite inkomoko muri Amerika, rikaba risobanura umwiza imbere ndetse n'inyuma. Irindi zina twabajijwe n'umukunzi wacu ni Leah. Leah ni izina rihabwa umwana w'umukobwa, rikaba rifite inkomoko mu Bagiriki, rikaba risobanura uworoheje mu gukomereka. Aya niyo mazina twabateguriye uyu munsi, nawe niba wumva hari izina twagusobanurira uryandike muri comment. Wakoze cyane kubana nanjye. Niba nawe wakunze ikiganiro ugenda udakoze subscribe, kandi ku nzogera ukore share kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi. Bye bye, ndabakunda.